Karbi ang long life kilang rado ana pansitami nilihin pen kardom pipachelo kardom. Nili sami alisyaing tipi nili is karbi ang long nili koilamati sarkang sam tirona rong pen. Nili Longbi Chidu Karbi talent hunt singing competition along top 10 mati finalist ang dengan si paundun si non kevangji tarik trainer cap tara langso longmir jenga chatay along grand finale padopon po. Lasi kaduka via pans tami nang gachetong dun pen ardi nang kipidun jia pansi tuning rilo apor laki arni kang sam por pipe hopen kardom neli menjoy santarang neli dimasa umrang sopen neli rong amen laki pura langso labangso Longbi Chidu Karbi talent singing competition along top 10 manite finalist along satame neli dim chipalong lo lasi non kibang je tarik trainer cap diputara lang so longmir jenga chetaya long nang tum kadoga waya pan nang chitong peje phansi chuning rilo kardom nilimen jersang terang nilirong volong komaji rong nogar nilistame labangso Longbi Chidu along finalist sipalidon lo lasi nang tum phan kadoga we non kevamji tarik trainer cap arni longmir jenga chetaya long nang chitong dun pen alira long nang pidun po pusi nang tum phan stame ning thelo kardom nilimen homsera terang pi nilirong bolong komaji richo hidi terang arong Karbi Film Society lapen kachirabdun Karbi Cultural Society ahin pen patir pipon si Longbi Chidu Karbi talent hunt singing competition along nili top 10 mate grand finale along an nili adim chepalong dun iglo lasi non kirangji tarik krenar kep arni difu tarlang so Karbi jutang aklam longmir jeng ajetai along si labang so grand finale kachepate dopon ikpo lasika do kawe Karbi anglong arado ana phansitami nang chitong dun pen ali racham lapen hirjume nang kipidunji aphansi chuning ri iglo kardom nilimen bir sing na lapen nilirong laki lakhan ko rapho nilip MAC constituency ka pardo ko lamati hawar pen lasi nonangeleji 18 December Longbi Chidu Karbi talent hunt singing competition grand finale padupon po lasi kaduka wita nang chitong dun pen alira cham nang pidun ji phansi chuning rila adim lagi difu tara lang so longmir jenga chataya lang kardom nilimen bijoy tokbi nilirong laki disubay joy sing tokbi arong nili Longbi Chidu Karbi talent hunt singing competition along top 10 finalists along dimklong chapalong dun iglo laki nang nitum a support lapen akang hon mate judges tu makang hon pen nili chapalong dun iglo lasi kevangji mati jong achiklu mate labangso achiklu ni phai trainer cap arni dipu taralang so Karbi People's Halls longmir jenga chataya long grand finale padopon po lasi halabangso ani nang litum kadokabe sarpu aklimang pha risoi jang on stami labangso ani nang chitong nunje phanse nilhin pen chuni diglo kardom aprangsi kardom kadokai banta Karbi salam darot man kardom nilimen ke vision be nilirong ke tokhadi west Karbi long pen non ke bangji tarik trainer cap Longbi Chidu Karbi talent hunt singing competition along nangli tu matur dak pen top 10 mate finalist along adimak long nili chepali dun long lo lasinon ke bangji tarik trainer cap nangli tum difu taralang so along longmir jeng achatai long nangli tum tanang pali dun popusi ning thelo lapen ning arong alira chanang pidun popusi ning thepon lo kardom. First of all, I would like to extend my warm welcome to all the viewers of Karbi ang Long Life. My name is Golmika Togbipi and I'm from Taralangso, Difu. So, on date 18 of December, as a finalist, I will be performing in the grand finale of Longbi Chidu Talent Hunt Society at Karbi People Halls Taralangso itself at Longmir Jengachatai from 4 p.m. Thank you.